Awurade Nyankopɔn nhyira wo. Odifo akosi Antwi na atena se no. Wo na me ne wo kasa me hu wache, ozu hu me ache. Matras wa Attention TV so. Attention TV fu mote ye nka che. Na ne nyina ye ahosisi. Bible de ukusie na de waba. Oba no aba ya de foforo. Na ese ya de foforo nti e commercial break kakra. Mami nchira ro chirefo nyina, mami nchira me papa odifo akwa cheche mbesada. Papa me chia Ghanaian difo nyina me pa cho obi a opefo da watade aye adwuma bia mpa cho koto difo akwade no ene e papa ene e papa ena me yusu me de sunsun nyuma mami nchia Gospel Rich Ministry ma nyina tudufo ma nyina me chia bia enche papa birthday e wo around the corner me pa cho bo ho sisi ho afidie Brahma yedi birthday no mani ya fe me na say my uncle straight yen chakra my uncle straight me say ya papa Owusu Bempah be kase bi na me pese me put quotation across and say akuti asem enti my yetie quotation no area my yekotie asem papa Owusu Bempah e kan ye go the book of Proverbs chapter number 12 the verse number 1 or say ni odode de odo atene edonim die ko na de otane enimoka yaboa ko oni papa enya Nyankopon enim adom na onipa busuafo de obu ne ho fo fasi o ye mato aso atiefo papa Owusu Bempah be ka sem bia fa ye president John Dramani mama papa dio ye nim so bia ya ma se be diatem be patroti o commenter anyatem didi ye nim se papa Owusu Bempah from 2016 ebesi 2024 ya papa John mama wanya na hongoro so e woni nsam na wasa be ka sem mi ye nti asam ne sisi amra say ya man pani ono onyame sunsum nanam. Now the spirit of the Lord is with the president of Ghana. Osofo men ka sem na me fama sebunsi. Now let me say this before I end my words. Oh, a very good man. He's a very good man. Se wonnim na and if you do not know him, you will not understand what I'm saying about him. He loves Ghana. When you sit down with him in a conversation, he has a heart for Ghana. And he wants to see progress and development in Ghana. Believe me. You see, I'm just telling you as it is. Now, you're a very good man. And he's a very good man. When you meet with him, you would understand what I'm saying to you. What see? So men your mama, so yinipa. Now open about papa ni papa. And na me tip na me yembe shimi. And I'm saying ya papa Owusu Bempah ya fum so bi, wa ya mistake bi. Na ma me kasa ho, se ne nipa enko twistino enchia. Papa ma me chia, papa Owusu Bempah me chia. Papa na se anu ba ku ya na de ka se na ne nsa ho moje o me kire ma bi o papa anu ba ku ya na asa be ka se jo mama ntimi ni president da papa me so bi ka che o se me kire ma bi jo mama epeni muka nti wo wani muka o ka jo mama no wo nsema o ka fa jo mama ho no enu na ma Nyankopon e kire wo se jo mama enipa odo jo mama na jo mama pe atinatene eno na ama Ghana fo ato aba massive ade ama nti papa na ni nyina na hu ya na me pati obi be ka se bia me betuma ni esi me papa Owusu Bempah so da bi mo ma yentie asembia papa Owusu Bempah ka jo mama ntimi ni president da anya asam fufuru na nneso atimi abeka we no eden no hu ye mo me yentie we so also na no kopim dan ne moja ba no atafre okay ebe ya nka die nyame aye no no anka onfensi hono ma because oba obe use ni sikaka kwa arentia me ka no kra kire o de ase nyina te Ghana ha
on to be president da wo de momon ne date nto ha some media me kan na nkofo challenge me hwe wonim nkofo mo ka se o man pani John Dramani mama be wi ne no o ma hwe first plane kwadifo bi so ka bi e first plane o ma hwe first atmosphere spiritual realms ne first plane second plane ba ko third plane so a o se na na do din na da ho ba wo hwe first plane na wo to we have circumstances no and said the Ghana for complain no am one here think abe mo ahyenkom but men hwe first plane men hwe second plane hwe third plane wo hwe third plane and anado akonya da sosio no ma on the cheso do because ewe mu nyanya men sacha na enti bia betimasi a eno zo unyintumga ye obi bi on me sealed bedasi papa mesraw pa anka afi 2025 yi anka papa ma political activists na sabi owo ye no anka papa mesraw se ube hold on na onya political activists for fisa abri copy 2026 because papa se me kanu kura bi akiro me hwe ma kanu kura bi akiro dia ana papa me kotu from the training Baba be kotu Proverbs chapter 2 no was a cow canidon yankwe ti asem no Proverbs chapter 2 no verse 1 boy ti asem no ose meba se wutie mensem na wodo memra nsem a na se wudi sie wo nchen a wo beye na se wo beye aso atie nyansa na wakoma anso asua nyansa ko ene ntiase ko ane se usufre uhunumu enum na ubenya ntiase enti we kire se papa Reverend Owusu Bempah wo sofre uhunumu wo hu sensem na okeka 2016 no digu joma ma ho fini nsa ho moja no tumi ndi president da no na mi bisa se is it a red than a prophecy or is a fake prophecy me ko ka say papa Owusu Bempah nim commission because akufu at the time no what the prophecy sa ma papa itimi ene de ene stone we kunwa so a insuo beto nyame na yi na magana enenso papa Owusu Bempah say akufu ado abonu wicked pa na joma ama na yeni papa ne me pese bi bisa sa Ghana asofo se ye pese ye politics a adani yanko direct yanko yi anim se pese ye politics because ayama ye se papa Owusu Bempah ne nkomo ni nyina ye political activists ana manka prof Papa Jacob aye political activists na ye se mi chechi mo twima se oye politics enkwa papa mesraw onyakopo se men kan tell se kan kwaje asem fa kire o ma no mu isu comment o mo kra papa me de me chema dwun na ba bia me de twere so e kan asem no en na me de kan en na Ghana eyama yese en now shall come MPP Ochina so shema NDC. Tiba ayifa na wo. Men kasa commission nyew. But anu na e di condemn Joma ma so to be ni president. I will good morning show so. Sanu ya na ne de won se papa ni do nyame. Odo ni man. Me pacho high attention TV. Attention TV de no share odifu akoseji. Back to back. Abayi shi usa meku. Ade no kura nko a. Yempa mun kan kwaji asem. Ne yenkyere nkwaje kwan eyema ye se papa imfia nyamedi ama nyina o ya spend ni nyina politics me hu ni se Ghana fo se mi misa papa ezalati sa wo se bo bre nyina wo politics no sa na Ghana fo wiwe o mo se mi misa si apenukura dia ade yan kan kwaje asem no na mo yetumi yi wo mo nten ka mo nim ne ma mu atai
ya pa mi che dua mi chia the voice of God yen kanu kure ni yen pam enam se sanya ma wanti politicians yentumi kanu kure nchira wo papa they say mi bisaw Ghana for say mi bisaw se o se jo mama odawurade na koma ben papa o mo se wo so na wo ka se jo mama ntumi ni president na nsa wo moja osufu ada kafo enne papa abedi o san kasan ho se na memory ye pa papa twede o tu no afafa e manipa ni subiri no papa yanyi uni se oni Messiah na obehye nkomo about the political activists no anase yanyi uni se oni Messiah na ya suma so be ka nkwate politicians for ana yemfra wo sen yenka je nipa se ye papa Owusu Bempah prophet oyi nipa be Ghana for se mi misaw se papa nkom sha de wa she bebiri ye kom man mu a sofo a wo hye nkom man nkom se na kasa timi bon ho nsam papa prophet Owusu Bempah papa Ghana for bi so ya say mi bi sa se ba o mi ansamba o baba ho na baba ba sa jina na ultimi jo wani nka no kura nchira o papa ya ben fa yensan tumum ni enfan so ya tari fitam aha aya Attention TV Attention TV ndia na no kuridi ene pepepe yo ene ye adwuma ne ya kan se papa yi ka umranti bi Revelation chapter 2 no ka umranti bi na kai o Canada na asema wurade de ma o man Ghana no fankwaje asem no famo papa o hye nkomo o se na ohui se MPP o me se papa enkom sha hye nyina no e de o man Ghana e kwa ho yiyim men kasa o na amane ko ye but o ma ni petiri ye mode enenso wa sha se o ma de o ma matiri man ne de papa mi bi sase eden na wom nia awurade bedum wonyere njuma mbi o de adum ka sika edan ahode ahonyade e o de adum Sira se obemo ato aso aka nokore no wapepa dada na ede afiri ho mesra se ebra ma amate kunyashi inhye bia okafa no bia Proverbs chapter 6 no obe try se ebe pepa na foforo afuo ne adu aba no aba na se ne yesesa no ne fa no kore aba ne sifo aha e Attention TV ne dia e na odifa ko sempidi ne ameka che obi se bo aboso e attention asaba na be die chi ne de nyamapa ene ne bro awrade nshira no nyi yi me da sa for God's Revelation Ministry no me yohwefo me yasomfo e bia na hiam se na me din ene odifa ko sempi me telephone number 0543 419160 and I screen na say na da one the American say awrade be ko amon Ghana na inshira abayo my dear me da say bye bye.